UMDC ke National People's Party na Saipung u Arbor Hima Darnay. Ula punya sokno ialah desha ke United Democratic Party panai ke jingkershan ke Papura yang masyid lang pali UMLA ke Thain na ke 5 sutengah Saipung upanya kunbiang ya ke election MLA mentak ke kenti. U Arbor Hima Darnay harengkat berkispangut kinam kershan jong u haga hendre tere kumnai rempang arjar arpulai kila rai man kershan teli o masyid lang pali namar baki yoi baka jingkermen kadan ho masyid lang ubala syakri ya ka thain kumu MLA la bon snem baru batip ya ka kasan kinong song snong ke 5 sutengah constituency barok ke way. Meeting ne kwa utongi ya ginong kitkam ko am hapakan ke circle MDC constituency gawai. Bara jipor siap kemen ne yo ba waro to dengan siap hari pediang lang yakin bara jipor wa gerpang ki kamtam yo nang ikra citom bi yuluti wa gani kelak chonda jan gatu daga jing pediang pinne kama pediang beda wa khoj sen ukra da yo daga wa khoj sen. Bara jipor ikop lagi perlok yo ngawaro wa wanne nah ini san sinem rapi olat uyacem yo ada bon perlu yo ngaku nadu la arfa san sinem gatu nadu sedang yele MLA dan bon perlu ngaku dang na adu na gasngi mbamu ya mbamu lai ki sidron ke parti tapi khajak sawa warok dap klami nagale ngahan ga por ko abad CP bon gelok womput pami chameni sepang ga jingeto baga parti oh ini wadap arfa san sinem dalai luti haga Parti Kongres pada jumpa dato hiba ki perlok yang i laileng lene mudur ki ba macit dang dohaga Parti Kongres pada jumpa jemeling ki aga sembol yang i kajing lalu ti yang i saga UDP to negi daw wa perkara wa gini san senam da emi hapo opposition yo wa emi yi lo yi le ba memilih iwan rai roy kapar sa gani gatang yoi ngai bahai gani kun si yung ibun sin naga por sapor juklang mau wa im kamu sorkar kenang gani kun si yung ito udah wa cibun gijing em kam development kamtam la dapai sekali yang ke sorok kamtam gua iya dugan ni hagi por mencuara am cipau sinem ke sorkar iwan rai ke sorok dapo hadu saipung hadu hatruk Nanti hadin gatu hadle cara mi bar hagan iwan ni hagan biang ni handre mi haga sorkar. Tadi dah perkat ilai TMC hatu kapor handre TMC waro ipa daong gila dalai sekali le boy ko parti ko thamme yam yo sorkar le job le boy yam yo sorkar. Nanti dah waro de ejimut ki ulai sekali UDP. Nagaliong ngala de chong perkat wa yu to dogan ni don hi ke parti ko wa uyu yo sorkar kamaman garni sibon ki jing terwa na ki parti terwa ki boto uyale na ki BJP la wan hego na naga NPP la wan terwa hego tiket waro ki bitron ki parti ko angi uyale na ki tasya bi klam yo madhar ne to waga bor wa kore uegi ndrenga sya wa bem kamu job i la dam yo sorkar ngagaw no lam yong pi wala chania be ngasiaw lo dam yo bandra e garoy ga par sa chnong yung i sa than yung i ngasiaw yam rema pada jupor MDC yung i da em lang ini ula to wo chani atta mo kaman gan ni i chbon ki thip ki vitran parti yo gupta do dar o pa chani kra de wa khoj ki bai ba da bichar ki jing khoj yo me ga MDC yung i la dia bon ni lam khoj ki bai ba ambot ke da khoj mesin me da ma ya bai ba la samman lagi pa ubot ki ya ki buru ko ki ko yu chania gadaw ngala chania u waro ki kam ke jam kar em gan ni chania yo ba ju po de phi ko hala ko wan ni sanga waro bun buni timide kam man ni chania ya phi bat borom le phi